Pejun fibro kane kalong kajing mentip nam ta kijing mara te kane kadai tang nam ta kinong West Khasil district mo asya tang nam ta ki West Khasil district only te kandon kajing mara kawajing jangai kolong pra point nyo kilometer kum kajing celebrate dia ka azadi ka amrit mahotsav te ka tarik ban nyamara kadai khat nyo Oktober arjar par kajing sedang kalong nriu point nru sau pusan step starting from the office of Deputy Commissioner, Deputy Commissioner West Khasil District, Nongstoin for both men and women. Tel airu hikai prize namta baningkong baar balai, baningkong namta shenrang stan hajar, baar lai hajar, balai ar hajar. Kumju ru namta ikan thei, kandai kumju hi, way ar lai. The entries pihak banlek submit hapok office of DSO District Sport Officer West Khasil District. Kemau hakapor long tray. Ha lene shua khatsau tarik Oktober last date kandai khatsau Oktober hakapor long tray ma entries received after closing date anytime will not be accepted munba khatsau tarik chapo phaban late submit hapo office DSO participant need to bring along with original birth certificate and verification for verification during registration phabra ek birth certificate jong phimo original ban pin I pin sisa hakapor ba philej register kan mau ha te barok ke kwa mensimenta select number of entries open to all for West Khasil District on tang nam taki West Khasil District te kandai hak khanyo trik Oktober nruba jem step kan mau hapo DC office phaban lek te bar register de ka last date kandai khasau trik Oktober kajing jangai kalong pra ponyo kilometer te barok ke badai hapo West Khasil District bakwa esimenta sale ekabron kam man register am takane kajing mare Om kam CWA mo kane kan mau shulek tang man register bat salek hak pormen mare te tang kane kijing mentip kublejun